از نش ادامه ji Kobanê me paykersaz paykeran xwe ji Hesin çê dikim. Hesin tenê ne ji bo kuştina însanan e. Hesin tiştê başî jê çê dibin, tiştên xweşik jê çê dibin, tiştên ji bo aşîtiyê jê çê dibin. Ji xwe min ev made yanî bûye parçak ji min made Hesin. Ez bê Hesin yanî ez nikan biêşim. Piştî şerê Kobanê tedî ew parçeyên paşmayên şer gelek li Kobanê çêbûn û gelek dîmen yanî ji xwe kesekî ku di nav şer da xwedî bû yanî jiyan kir ew dîmen pêş çiya çavê me ro dimînin gelek parçeya paşmayên şer min dîtin yanî her yek yanî ji wan parçan çîrokekê dibêje her yek êşikeke me dibêje yanî jiyana xelkê rojava tevahî ji 2012 û vir de tê gotin tê de ji xwe wê zêde balam kişand ji vê balkişandinê yanî hîç bû ez ji paşmayê şer kar bikim derbasî vê mecala paşmayên şer bikim û gelek kar min yanî divê ew de çêkirin divê şolê zêdeyî sî peyker min çêkir ji paşmayên şer hemû yanî ew ê me tê de hene him êşikê me tê de hene him kêfxweşbûnê me yî navra te çê dibûn tê de hene tiştên girêdayî folklorê ê vê mentîqa me ê çanda me meselen tê de hene ji kevin da mire heye yanî berî got ew şoreşa rojava giş dest pê bike şoreşa Sûrî bi şekil am giş dest pê bike yanî dema got ez li Libnanê kar dikir ez di mecala dîkor de tişxuliya min navre dûm yanî tiştê çê dikirin yanî hinek peykerên micesemat ne çê dikirin çi yanî hinek xwezayî bû hinek micesematê heywanatan bû meselen tiştê wa yanî dûm navre çê dikirin min dixwast ez dûm çê bikim ji ber ku kar jî ê xelkê bû zêde derfet nebû lê bê dawî de yanî derfet li wir jî çêbû bi rehetiya xwe tê de dîbû yanî.
هاتبون من ده هسن ده يعني او بو 6 سال يعني 6 سال بويه يعني مثلا عمري مش 7 سال بو مثلا ناف حسن ده بمس نا انه متى ده كاردك الدبي عمري ده يعني مالا مد ناف محلات الصناعة دابون يعني بس عمري من دورة 10 سال بو يعني دفي مجالي دفي اويدا از درباسي ناف حسن كارم بوم من بوارم كارجر يعني تتقاني بيجي از 25 سالنا مثلا از حسن كارم دوا 25 سالان ده يعني اوك قوتك باش بمرات شيبو انه حسن از كانوا حسن كيف خا يعني وی چیکم يعني بحسن كانم يعني بحسن بليزم وقت أزد خازم يعني علم يعني كار دسبيك و أنا نوك هفدو يعني زاني أست حرق داره پیشت كده يعني مريد دوم ده عالمه قاوة درباسي ناف هنرمن ندبي مثلا تبيجو او بحسن ناشغل اللي هنا كسني اكاديمي هنا كسني خاندوان هنا تبي مجال ده توان شوبين زيدا فيرد بيرسر وهناك شيراتجي يعني هفالني مهبول مثلا مجوانجي قرتن جوان علمي يعني ومدخواست تشكي مني يعني جداي هر کسی هبه یعنی هر انسان که خوازه جداتر به کسی دن یعنی تا دی مثلا که هر کسی دش خله جبسین هر کسی دش خله سلسال هر کسی دش خله و از من يعني خود حسن دادیتی و حس کردن منش حسن را جوان ما در بوی وی یعنی حس کردن منش حسن را جوان ما دادن گیش کی بیتره یعنی وی هیچ گو از حسن بردوام بکن زحمتی ها کار حسن یعنی بلکه انسان کی را بیجی انسان کی گوته دا کار نکرد به زحمتی ها و ناس بکی یعنی من مت زحمتی تیدا ندیتی یعنی از زحمتی تیدا نابینم شو بلگو از وقت خوازم دکم حسن بخواه زیاده یعنی پر کار نهانه ایگو از يعني زیاده از خوازم دوی مجالی دا کار بکم یعنی مثلا پارچه هاونان ای چی بوی شکشتنا انسان را از وی پارچه تحویل تشتکی باش بکن ناف چند روجان در بکتیم یعنی هم بخوا خیالك فرات شده که او با مشهدانا هم جی یعنی گلک تزانی پاشمایی ای شهر از جورد بم یعنی و يعني وحيك جفرد دبي او بقدها هي بيت هاي بقدها هي اودك يعني اندفاعك زيداجي بمرورة الشركة يعني قابل خوازه تشتكي لسر كوباني تشيبك لسر شركة كوباني تشيبك بخوي يعني او مشهد زندي يعني او اندفاع او تشيبك يعني زي ما زيدا از چه حواسيه دكم حواسيه زيدا وهسنه هاني جو بي ج كشتني را چه بوي يعني خوازم او هسنه گوش كشتني چه بوي بزي برينم يعني بكم تشكي جبو اشتيه يعني تشكي جبو تشكي جوان تشكي جبو جاوي انسان تشكي خوش ببينه يعني زيدا از حواسيه الوان دكم اي الاف انشار دكم و در بایوه یعنی گلک پارچه تینه دیتن یعنی پارچه کسی یعنی ملت به مثلا چه خزانک آوه بو مثلا تدی تفجیرات پر چه بونه لبر چه بونه لیکتنه او بخواه یعنی تحویل بویا وک کتلاک یعنی ایشی که گو حسن دیتی بخواه
او جی نکیمی ایشگی گو انسان دیتی و زیادتر جی بلکی بس انگا بید حسنه قابت الوی حسنه دری که دنیریم او دری مثلا پارچه پارچه ای بوی دره که وی نمای گرلت تیر در بس بوی وک انسان که تعبی و وستیای او حسن جوای یعنی جیروک خود بیجه یک پیکره که من چه کریجه او ناوی قیرینیه قیرین بنی دو پارت دو علاوه شرطی ده هاتن کار کرد یک جی هاون بو و یک جی دادی چطان چه کرد بو جر دگوت ناوی ولی کرد بو مدفع جهنم او مدفع جهنم جر غازه بو يعني وحد پر قول هفده کرن حد اللي هفده هاتن پیکرک به جوان علاوان چه بو یک جی دن هي پارچه که دن ج تانگه که جبر تانگه که فریا بو یعنی باورم بالا فر اللي تانگه خسته بو پارچه جه شکسته بو او پارچه زیده بر او يعني شکل وی نزی مایسترو بو هناك گوارتن اضافات ملی چه کرن کر ج علاوه مثلا ج پارچه که ج تانگه ما کر تشکی هری خوش دنیای ده تشکی گریدای به موزیک یعنی يعني بري شهر تدي از کار هنر را دخبتیم بس نه به رنگی یعنی باندورا شهر زیاده بول سر براستی شهر یعنی هنر را پیش خستی یعنی برنگی که بلکه گونه اف شرابای من مخاطب ندخبتاند و از مخاطب به رنگی تیدا ندواستاند یعنی انا يعني پشتی في شهری مثلا قالك حوالي مني ايه عزيز البردري من قالك ملاتي ما شهيد بون شون من يعني شواج مر بو درسك يعني انه الدنيا نتشتك يعني دفج حرتشتي مري برد دي يعني تخوازي تشكي جبو ملاتي خوابك جبو شهيد خوابك او انا جمرهم هم في يعني من خوش حرتشتي يعني دفج حرتشتي برد يعني ازاد ونجلك تشتان استنى في مجال ده خبتم جبو از تشتي مي مشاهد مي هاني قد بر جاوي مر درباس و ايشيگه مي گو مديتن از خوازم واتش انا ساق بكم هم جمرا وای و في هشتي يعني گو هنر من في مجال ده زياده پیش بكره يعني او باندورا شهر گو هشت هنر من في شكلي پیش بكره يعني ذكريات ما يعني تجاري نارن يعني انا پیش في محل ويسو دوزانچی بو گلک جاران مثلا از هاتم جمع انسان کی چر حت بو سبه قهوه خدادانی شوار او دارو که خال دور هفده بون يعني جيران ويد هاتن جمع او مشهد شوي بالرابع تبي اب خانج في الرابع يعني هن انا مثلا گلک پارچه جوی خانی مانه جوی محل مانه لتبي قرابه شوي بالرابع انه بجي ويسو مثلا هر شارعك هر جعداك يعني ذكرياتك خواهي بيرانينك خواهي بري شرجي و بي شرجي يعني از دبم چه يعني قاسي كوانم مري ام جهفرا رند بن يعني و دستي هف بگرن ايه مازن دستي ايه چوك بگرن دبي ام پشتي از بلاي سر مده هاتي يعني ام خواه پیش بخن به چه رنگی به
امنا وك انسان عادي بن يعني ام جدا بونا ما هبج هر کسی جدا تر به و برندی نزیکی هبن يعني جبرگو ام نزانن يعني هين حتى انا يعني وابو كان صال مثلا شهر خلاص بو هين حتى انا اجي ام شهر انا يعني بلكي شركي مباشرة الى ما ترسيد دوم هاي جبرگو دجمن تجاري رحمينا كي جان فرسان كافيه كتدنري او دك استغلال دك جكوباني ما دايك بوجي جكوبان لكوباني صلاة 1985 مع حزيرانة لكوانيا كردان حياتهم يجي يعني جيانا من جيش الكوباني دار باسكر حطاني من السفن هالكوباني خدان نابرا من كاري حسن كارية ذكر بشتي دعطلا صيفيدة ريش خوام 4 برابون و6 خوشك بون هنا كي روش قالك زحمت بو يعني بابي موظف بو شركة زفتيدة زاروكاتي قالك زحمت دي هبو جبار تنابوني و تدي انسان يعني قابا هن كاس دور خادمني يعني روش شوان بلكي قالك جا مرو باشتر بي يعني بر تأثير هبو مورال ضعيف بو يعني بيالي ده في رنجي وقالك نابرة يعني مكتبة هاتم از دشوم كاري هسن كارية كجبو از ببم آلي كار بمالبات آخره حطاني سفان هان من يعني بالا خداي كي باش مدي از نكانم تمام كم خواندنه از درباسي شامي بوم شوم الشام كار كر زيادتر الشام يعني قالك وضع باش بو الكاريا مالباطو خباش كر برنجي انه من هما الكار مواره اللي مدة صال ورد در باز كرن قالك زحمت بو دست بيك اخر بش رازيدي يعني بغربات راهاتم مدي يعني كار للبنان شام خاشتر بو از درباسي لبنان بوم پشتا لور من دبري خوجي بخار برنا لبناني او جي بمرة كار كرن من فيري مصلحة كرن ايه زيدا يعني مجالها هسن دا قوم كار دكر بطيبات جي للبنان زيدا جبرقو قالك اول ديكور عند شغلي وهناك مهندس هابون بس بوار كار دكر يعني زيادة تشتيوا بالي من دكشاندن مدوم دخواست تشكي شيء من تشتنا شيء ذكر نجي يعني كاري لبناني نا هنر برنجي انواع بيجن هنره زيادة تر كاري كهندسي بو كاري جريداي ام بيجن حديقان بو جريداي هندر مالان بو بأساسني هندر مالان دابون يعني لي او تشتي يعني زحمتيها يعني زحمتيها جو از بيت كاتم يعني جو اسبوع خبايش يعني موج مرة جيش بو على كار انا يعني جي كات غزمات عمدا يعني بو رصيدك لارض الواقع يعني هو بو تشتكي عملي يعني حروجك يعني جوج جيانا مرو داره يعني تدوم حسيت هيروج دهو باشتري حتى تي بارت تدوم يعني تكيمايان تدبينه تدبيجو انا متشكر ومن اولو كربا يعني انا متشكر ومن بفيرانجي كربا لدمينه اساسك يعني اساس امبيجن
علم واكي مايتي ذهبن يعني نعيبك بس تبكي قلت أو شاشتي خدم تشابك جوا شاشتي خو ببه يعني شخوا بيتر أنا از دبيم هيرو از جحر دمه زنگين ترم وش والجام خوا يعني از بر زنگينم زنگين بونا من چی من زنگین بوم بره به وی شکلی ناس ندکر یعنی آن از ناس کم باش به زنگینی چیه زنگینی لجمن بویه تشت تنه گو از تشت کی یعنی قانون بدم نت قانون بستینم نه انه استاندنه از تشتاد قانون بدم يعني از قناعت بمرد شي بویه نما تشتاق جمر مهمه تنه انه از شل جامن هي از قانون بكم خدمات خدمات قال يعني از تشتي هندري خدا قانون بدار خيرم او قناعات يعني زنجيبونا هري ما زنا جمره دكوبان داز بفيرنجي يعني جانا خدر باسكم جمره نام هم از هيرو شغلي ولا نشغلي ما صبي از بشغلي ما نشغل هيرو حقي ناني مهيان تني ابقي جمره نام هم از نما بياد فكر بفوت شتان جدا انا فكرم تاني فكري تشتي جو از بياد فكرم چه تشتكي د پیش چاوی مرا د درباس بوی چه تشتكي د هندري مده هي چه تشتكي خيالي مده هي از واتش دام بو سخين تاني ايه فكرام بي مجول اذا نا تورا مهم لجامن انه از دريا به هنريره از مقصات بي قال خو از بيجي معالم و تشتي مي هاني يعني فلكلوري ما وندانا بي تشتي جريداي چاندا ما وندانا بي من اساس يعني برنجك ثابت نا انه مثلا قوتنا بهفدر بيش يعني مثلا انا اشخاص تكنولوجيا مثلا احتمالك مسح ببي يعني خرب ببي يا وندا ببي ذكرياتك لجمع انسانك انت احتمال او انسان مثلا باشتراكات مر نما قوت بيش كسي كيره بس خاطر او تشتي ما يجيش كي بمن بشكل كي برنجك هنري بمن يعني زاروك ما اي بي ما ببینن يعني کو عمدت شعبيرة درباس بود جا من بخواه يعني نا انا من از کانم بگلک مادان کار بکم لی زیده يعني حسن بویا پارچاک جمع يعني از نکام به حسن عيش ببم يعني حطاني دمك بكار ساكنان بكي زيادة تري دسي سالام بكار ساكنان لي مع زماه حسن لجمع مال قط ندبون يعني عدا القواس بي كار دكم جمع تشتكي بري اساسية يعني وقت منه بها سنة زي مريمة